محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم تستقبلون أشهرا مباركة هي الأشهر الأواخر من شهر رمضان المعظم. إنها الأشهر التي اختصها الله بالفضائل والأجور والخيرات الوفيرة، فمن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأمل فيها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي هذا العشر ليلة القدر المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ويقدر فيها ما يكون في تلك السنة بإذن العزيز العليم الحكيم. يتي الله سبحانه وتعالى تقول إن أودني يتمكنك سبحانه وتعالى نوينان لجيا بمكو بين سائجي دي أودي بوري مودم في يبيدو إمجي immorde golle moƴƴe. miɗo seedo ala reweteɗo e goonga nafa rewɗo on lorra mo rewali si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala goto. miɗo seedo omo o suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen Muhammad ibn Abdillah, o ko jiyaɗo makko wona kafidiɗo makko, ko nulaɗo makko mo o suɓi o nuli e meɗen. yo o andin en ko fi honɗum Allah subhanahu wa ta'ala addiri en e hawre ndiɗo leydi, ko honɗum kanko subhanahu wa ta'ala o faalaye e waɗu, konko tawata sen waɗi ko nafoore men wona nafoore makko, ko honɗum o rentinen e muɗum o wiye en accu, konko tawata se en acci ko enen mari nafoore, sen accali ko enen lorrata wona kanko. toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo juule on laaɗo e ɓengure makko nden e sahabaɓe makko ɓen o hisnaɓe. ɓawa ɗum ko ono yo julɓe, miɗo wasiyo hoore an wasiyo on hulgol Allah subhanahu wa ta'ala, wona ko hawni wi'ugol julɗo yo hul Allah, bal ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wasi moftaji attinoɗi ɗin ka hawre leydi ɗo, o wasi en enen mofta Muhammad ɗen kadi ɗum ko yi en hul Allah subhanahu wa ta'ala. o farli e meɗen horugol nduɗo lewru suumaye, o humpiti en kadi ko o waɗiri ɗum ko fiyi en hulu Allah subhanahu wa ta'ala. izan miɗo wasiyo hoore an wasiyo goto kala e meɗen hulgol Allah subhanahu wa ta'ala, ngol ɗo kulol ngol tawi ko ɓuri raɓɓinude e ma'na maggol ko ya a waɗu yamiraɗi ɗin acca haɗaɗi ɗin. anden haray e o sa'i mo wonɗen ɗo hanki hari hiɗen sabbi suumaye, hiɗen yelo yo Allah subhanahu wa ta'ala tawni en ɗum, o waɗani en ɗum. toromo kanko subhanahu wa ta'ala jaɓowo golle moƴƴe on, moƴƴere ko waɗɗen kon en ndu lewru gila no dari heɓi ɗo yo jaɓan en ɗum. raɓɓin ɗinare ko wonduɗen kon yo o yaafano en. haray
hiɗen e jaɓɓagol kadi oɗo sappo sakkitiɗo e nder nduɗo lewru. oɗo sappo sakkitiɗo e nder nduɗo lewru suuma e mawninandu Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko nden e yurmede makko nden e hollugol en himo yiɗi en male o waɗi e nder oɗo sappo sakkitiɗo moƴƴereji, o waɗi e nder oɗo joddiji timmuɗi wonande jaɓuno waɗi ko moƴƴi nder oɗo sappo. o waɗirali ɗum siwana yiɗalngol e moƴƴere, o waɗirali ɗum siwana añugol lettugol en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ko moƴƴere makko nden o danda en lette makko ɗen. harayno jeeya ko oɗo sappo sakkitoro hertori ko tawata ala e nder hitande ndin fuu. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe ɓeydayno tinnare e hoore tinnare nde ɓe marno nde e nder oɗo sappo sakkitiɗo e nder nduɗo lewru suumaye. ari ka Bukhari e ka Muslim oɗo sonnajo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo tawata si e wi'i himo ɓuri en andude, himo ɓuri mofte ɗen fof andude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hara en fantinali e konngol. ko waɗi ko andi neɗɗo wo, ko anduɗa neɗɗo wo a ɓuratamo wondi ɗon ka nder suudu makko. idan nen Aisha radiyallahu anha o maaki wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe laatinoke si woni o sappo sakkitiɗo suumayeɗo hewti ɓe dadi totono, ɓe haɓɓayno wulere maɓɓe nden, bi ma'ana ɓe dadi totono, ɓe haɓɓayno duhol ngol ɓuri ka hanunoɗo. haɓɓugol duhol ngol ko faanda e mum ko wakkilare, ko ɓeydugol soobe e hoore soobe mo wonno e muɗum on. ɓe firi seeɗa e ko ɓe wi'i kon shadda mi'zarahu, haɓɓugol wudere nden ko honɗum woni ma'ana muɗum ko wurnitugol jemma maɓɓe on. findingol ɓeynguure maɓɓe nden kala wawɗo darade juula juulida e maɓɓe e nder ɗiɗo jemmaji sappo sakkitiɗi e nder nduɗo lewru sumaye. ɗen andi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wona ɗo tun ɓe juulayno, bal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam darike naafi jemma ɓaawo nde subhanahu wa ta'ala yamiri ɓe yoɓe immo ɓe naafa. qum il-layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila. allah wino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka arande ka wahay fuɗɗi tippade tun immo juula jemma, juulu feccere jemma on ma tataɓal jemma on ma uyta ɗon. idan nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam dartono jemma ɓe naafa ha koyɗe maɓɓe ɗen ƴuufa ha ɗe wutto sabu neɓugol daragol ngol. ha ñande goo sonnajo maɓɓe on ma wiyani ɓe nelaɗo a fowtinta hoore ma allah no yaafanima. nelaɗo jaabimo afala akunu abdan shakura, emi wonata jiyaɗo jarnowo allah si tawi woni mi yaafanama mi jarnata allah awa ko waɗanimi kon. idan nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gurdam maɓɓe ɗan fof ko dewal, kono tentingol sonnajo maɓɓe wondema si o sappo sakkitiɗo ɗo ari ɓe ɓeydayno wakkilare hoore ko ɓe wakkili kon, ɗum ɗo no tindini e wondema oɗo sappo sakkitoro moƴƴereno e makko ko ala e ɗiya. ko e nder oɗo sappo sakkitiɗo e nduɗo lewru sumaye woni oɗo jemma koddoye jemma waɗaɗo barki, jemma mo Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en wondema ko e on jemma ɗon o sendata fiha yufraqu kullu amrin hakim, ko e nder o jemma ɗo sendete kala ko ñaawa waɗugol ka hoore leydi ɗo e nder hitande nde.
oɗo ceernojo imam ibnul qayyim al jawzi rahimahullahu o wi koddoriye on no fecci pecce nayi. o wi koddoriye arano on koko Allah subhanahu wa ta'ala windi kon ka lawhil mahfuz ɓaawo nde o tagi karambol ngol karambol ngol tawi ko kangol atta tagere ko Allah tagi on fof. o wi ngol yo ngol windu ngol landiti ko honɗum ngol windata. subhanahu wa ta'ala wi ngol yo ngol windu koddoriye kala hunde hadal ngal daro. o wi ko on woni koddoriye arano on. koddoriye ɗimmo on o wi ko nelaɗo makkiɗon sallllahu alayhi wa sallam gooto kala e yimɓe ɓen si heɓi balɗe 190 ka nder reedu yumma makko, Allah immine malaikajo ara winda ko balɗe jelu neɗɗo o wurata ka hore leydi ɗo, ko honɗum o heɓata, ko honɗum heɓatamo, ko o malaɗo wonata ka ko o malkisaɗo. malaikajo winda e ɗiɗo o gayna si o waɗa ruhu e nden ɗon huyre tew. o wi koddoriye tammo on ko o hitande yankojo ɗo jemma laylatul qadr. Allah subhanahu wa ta'ala tippinay kala ko tawata ko waɗa e nder ndeɗo hitande. mana o jonna e malaika ɓen kala neɗɗo mo tawi ko e nder nde hitande ɗo o feƴƴinta feƴƴingol makko ngol ko juhata ko kanko e yimɓe makko ɓen. amma ka Allah ton tawa kaydiji mum jippinoke waali ko ga neeɓi si ɗum waɗa. idan kala ko neɗɗo heɓata e nder hitande nden, kala ko heɓata neɗɗo e nder hitande nden ko jippinte ɗum e nder oɗo jemma. fiha yufragu kullu amrin hakim. ko ɗum waɗi neɗɗo si gomɗini koddoriye haray himo fowti. si neɗɗo gomɗinali koddoriye o tampay ha o maaya ko Allah andi ko ɗo ɓawɗon. ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki hay gooto e mum gomɗinta ha o jaɓa o hoolo ko o heɓi kon na ko o heɓatano, ko heɓi mo kon kadi na ko wopaynoma. ɗo a iwa e toñugol yimɓe ɓen, iwa e sikkugol yimɓe ɓen, iwa e bonagol e yimɓe ɓen. jaɓa tumba hoorema on mba jonnita Allah, anda ko heɓuɗa kon ko Allah jonnuma, ko faɗuɗa kon ko kanko ɗawma. idan koye oɗo sappo sakkitiɗo o jemma mo ɗiɗo piiji sendete woni e muɗum wono Allah subhanahu wa ta'ala o humpitiri on noon ka deftere makko teddunde. qala ta'ala laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Allah subhanahu wa ta'ala o wi o jemma koddoriye mo o waɗi e nder o sappo sakkitiɗo e nder nduɗo lewru suumaye, oɗo moƴƴere ko heɓoto e makka kon no ɓuri moƴƴere ko heɓoto e nder lebbi wulure. fatlubuha rahimakumullahu bi jiddin wa ikhlasin was'alullaha fiha alghanimata min albirri wal khairat. haray neɗɗo julɗo on koyo o dadito o ɓeyda wakkilare makko nden e ɗaɓɓugol oɗo jemma, o ɗaɓɓiramo soobe, o ɗaɓɓiramo laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala. o watta ɗon toragol subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrindinmo e waɗugol moƴƴere e heɓugol joddi nden moƴƴere nde waɗi. ko ɗum ɗo neɗɗo jaɓɓorta oɗo sappo sakkitiɗo nder nduɗo lewru. ɓeydugol soobe ka wonnoɗa ɗon, kala ko winoɗa hiɗa soobini gila suumaye dari wiw ɗum fof hari ko sama kala gila ɗo mi ɓeyde wakkilare ande. laɓɓinana Allah subhanahu wa ta'ala kala ko waɗata e nder ɗiɗo ñalɗi fi heɓugol moƴƴere tawa ko fi Allah wonɗa e wadde, wona fi yo yimɓe yi'e, na fi yoɓe manta, na fi yoɓe cewɓe. anda doole maɗen tun e gandal maɗa ngal tun wawatama jonnude sawaba. toroɗo Allah subhanahu wa ta'ala yo walle. ibadallah, laqad kana nabiyana sallallahu alayhi wa sallam yu'azzimu hadha al-asr wa yaghussuhu bil-i'tikaf تفرغا لعبادة ربه. نعم كان يفعل ذلك تحريا لليلة القدر التي قال الله عنها في كتابه ليلة القدر خير من 1000 شهر، ومعنى ذلك أنها خير من 30,000 ليلة. جياب الله أن هذي نلا صلى الله عليه وسلم هب مونينو فياك أو سب سكتي دو
hiɓe hertinanaynomo seede hiɓe mawninimo accugol piiji maɓɓe ɗin fof ka yaasi naata ka juulirde weddode allahu subhanahu wa ta'ala ɓe taƴa alaqa maɓɓe on jokkodiral maɓɓe ngal e yimɓe ɓen fof ɓe acca yaasi on ɓe acca yimɓe ɓen e social ji ɗin fof ɓe naata ka juulirde nder ɗeɗo balɗe sappo tawa hunde ɓe mara haaju si wona juulugol e jantagol allah subhanahu wa ta'ala e toragol mo e janngugol deftere makko nde ɗum ɗo ɓe mari golle muɗum fii honɗum ɓe waɗani ɗum ɗo ko fii ɗaɓɓitugol oɗo jemma mo allah subhanahu wa ta'ala tippini e hoore maɓɓe humpiti ɓe wondema moƴƴere ko heɓoto e makko kon no ɓuri moƴƴere ko heɓoto e nder lebbi wuluure. Lebbi wuluure ko jemmaji guluuji capantati, jemmaji guluuji capantati hara ɗa dari ɗa julde ɗi fof majji a waɗali bone fus si ɗum ɗon jaɓama moƴƴere ko heɓata ɗin ɗon kon fof daragol ma o jemma goto ɗo moƴƴere mum no ɓuri ɗum. Nde wonno heɓe andi ɗum kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi daragol tun ka suudu yonata ko ma ɓe egga ka suudu ɓe acca ɓengude nden ɓe acca golleji maɓɓe ɗin fof ɓe seeno ka juulirde ɓe toolo ton ɓe janga deftere allah nden ɓe juula ɓe janto allah ɓe toromo haa ɗe balɗe sappo ɗo lanna. Idan ala goɗɗum goo ko ɓeydete hoore ɗo. ɗum ɗo ko hattirde wakkilare nden ni a wawata wakkilade ha ɓura ɗo. Idan ɗum ɗo no jeeya e sunnaji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗi tawata woodi e nokkeli ka tawata hayɗi andaka, woodi e nokkeli kadi anda ɗi welsinda hara julɓe ɓen no hani watte nde yila neɗɗo tawɗo heɓay feere muɗum on hara o accali feere makko nden ko waɗi dewe ɗen ko ya a waɗu ko tawata kon feere ma nden no e muɗum ko tawata ko nafarilla. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki simi yamiri on yamirore waɗe embere taqa mon on simi haɗi on acce. Alhaali yimɓe ɓen no serti no woodi ɓe tawata wawata naatude ka juulirde jooɗo balɗe sappo fof. So a wawata ɗum yo heɓu ko wowɗa e muɗum wi'aka ko ma balɗe sappo ɗin fof timma. Siko ñallal heɓuɗa no moƴƴanma, siko ɗiɗi heɓu moƴƴanma, siko tati heɓuɗa wana noon, siko leere goto heɓuɗa wana noon, kono uytu wongol ma ngol ka yaasi ɗeɗo balɗe awa. Si a wawali wonde ɗe fof ko nder juulirde uytu wongol ma ngol ka yaasi, si a juuli bete fana e alan sara tongoɗa ka juulirde seeɗa. holla wakkilade an kadi. فجدهدوا عباد الله في طلب تلك الليلة الشريفة تحروا خيرها وبركتها بالمحافظة على الصلاة وكثرة القيام وأداء الزكاة وبذل الصدقات وحفظ الصيام وكثرة الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات والبعد عن العداوة بينكم والبغضاء وحرصوا على القيام الليل مع الإمام في أول الليل وآخره. tinne jiyaɓe allah e ɗaɓɓugol oɗo jemma tedduɗo faando ɗom moƴƴere makko nden mana faandagol moƴƴere makko nden yo taw ko wonɗa e gollude ɗi golleji e ɗe ɓeɗe balɗe ɗo ko fiya heɓu moƴƴere ko allah foti kon e oɗo jemma. honɗum oɗo jemma wurnitirte ko honɗum neɗɗo heɓirta moƴƴereji makko ɗin ɗaɓa barkeji oɗo jemma go tawo ko renugol ɗe julɗe. neɗɗo ala ko waɗanta allah subhanahu wa ta'ala ko welata allah hewtiɗi farillaji ɗo. kono no jeeya e jikku bani adama so wowti hunde o itta bote e mayre. ɗe julɗe jowi ɗe wonɗen e fottande mum ka juulirɗe ɗo woɓɓe waɗira ɗum no haniri, woɓɓe waɗira ɗum no heɓiri feere wo. ɗe no mawni ɓuri ko watten kum fof e dewe ɗe. ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki ndeɗo julde ko nde neɗɗo on attete landede yawmal qiyama so hewti e golleji moƴƴini fof. yawmal qiyama sa imminama a darnama ko atteteɗa landede e golleji moƴƴinin fof ko ndeɗo julde. ɓe maaki si julde nden tawama no timmi haray ko heddi kon fof timmi. si tawama nde julde moƴƴaali ko heddi kon daratake sakko wiya no moƴƴima moƴƴa. kono sabu wowugol sabu fillitagol ngol buyno itti bote nde julde hande hay si ari ka juulirde no juulirta no a taway wona no sari o wiiri noon. idan no jeeya e ko oɗo jemma ɗaɓɓitirte tawo tottugol ɗiɗo farillaji kadi tottete ɗon waɗa itminan ñiiɓa e nder nde julde waɗa hakkil maki nder julde nden anda julde nde haqqilaka allah mara haaju e muɗum. e hebbingol naafugol ngol si wiyama hebbingol naafugol
ko an andi si a keeray e sa yaha hande ronkuɗa o ko an andi sa waɗa e darde wotere jemma on fuu ma rukku goto jemma on fuu ma sappo e go'o jemma on fuu ma sa waɗa e noga ma capatati ko inna ko ya hebbin naafilo idan hebbin naafugol e nder ɗeɗo balɗe hebbina ittugol sadaka reena korka maɗa kan hara a yebalika rentoɗa e waɗugol geddi e ɗi ñalɗi ɗo rento e joɗagol e dargol télévision udditugol téléphone maɗa naata e facebook ma e goɗɗum dara piiji harmuɗi nder ton rento e jokkugol fi ballon fewdo ɗo ko tawata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama acci piiji ɗin fuu ɓe naati ka julde firogol allah subhanahu wa taala an tawa ko fewno ɗo hirata e télévision ko fewno ɗo hirata e ballon ko fewno ɗo yebata julde ko fewno ɗo hirata ha haala julata hay subaka idan rento e ɗum ɗon awɗo neɗɗo julɗo wakkile itton koto e konnago hakkundeji moɗon ko waɗi siɗa faala yaafuye allah on a wonay yaafotoɗo siɗa faala yurmede allah nden a wonay yurmeteɗo on mo yurmatake ko allah tagi kon allah yurmatake mo on wiiɗo yaafatako ko waɗa allah yaafatako mo idan neɗɗo mo tawi hawre yani hakkunde ma e muɗum moƴƴintin hakkunde moɗon si fewta allah ina yo yaafama nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no makani en wondema tenen kala e alkamisa golleji men ɗi weeɓitata ko allah subhanahu wa taala o yaafanto kala neɗɗo tawɗo sirku ala e golle muɗum ɗen si wona julɓe ɗiɗo ɓe hawre woni hakkundeji muɗum allah subhanahu wa taala wi malaika ɓen sabbe ɓeɗo ha ɓe moƴƴintina idan rentoɗen hawre hoy koye hakkundeji meɗen ettoɗen itten koy ko yaafantoɗa goɗɗo ko o wi'uma ma ko yaafatoɗama ko waɗuma ɗum bonnantama hay fus si a holli allah hiɗa yaafo allah hollete mari yaafuye ɓurma si a holli allah hiɗa mari yurmede o hollete mo mari yurmede ɓurma kono sa wi an mo waɗima accata haysi ko malayika jippi a accata andu an kadi ko waɗɗa kon accataki kama to dino todano idan ete itton koto e konnago hakkundeji moɗon rerɗe e juulugol e nder ɗiɗo jemmaji ɗeɗo naafe juuleteɗe ɓaawo geeƴe immoyoɗon kadi jemma juulon ko waɗi ɗum ɗo ko sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama mo tawata haysi lurral no e muɗum kono neɗɗo fof famuɗo diina mo watede ɗum ko bidiya lurral wongal e muɗum ngal wawa wiide naafugol ma ɓaawo geeƴe immoyoɗa jemma juula ɗum ko bidiya noon ibadallah لهذه الليلة فضائل متعددة منها أن الله أنزل فيها القرآن جاء بالله أندن هري أو جم ليلة القدر ما وندن يوتد في مورون دو أو نمر بوري دودو دي نجيا إبوري دين الله سبحانه وتعالى كو أو جم سبي تبني القرآن أرني فوق ميري القرآن كو إتاك لوح المحفوظ أداك كم أدنى كو ندر أو جم غوتو دو فوق مكو سبحانه وتعالى قدوي إنا أنزلناه في ليلة القدر من تبني القرآن أن أفهمكم إندر أو جم ليلة القدر أفهمكم إندر أو جم جبي يقول كلوه المحفوظ أراك كم أدنى أما يقول كم أدنى دو أرى إن الله صلى الله عليه وسلم كلون دو أري إندر دوبي نو غيتاتي نجيا بوري أو جمّا ko yewtuɗen naane wondema subhanahu wa taala holli en moƴƴere ko heɓoto e nder oɗo jemma si a juuli e nder oɗo jemma julde nden ƴettama ma a itti sadaka ma a jantike allah ma a jangi qur'an a waɗi moƴƴere e moƴƴereji yamiraɗi ɗin si allah ƴettanima ɗum ɗon baraji ko heɓata e ɗum ɗon kon no ɓuri si a rewi allah lebbi wulure kala jom hakkil tawɗo no andi hewte ko allah subhanahu wa taala o andata fi ɗum ɗo o welsindo fi ɗum no jeeya e ɓuri muɗum ɗen wondema malaika ɓen tippoto e oɗo jemma ɓe cippoda e moƴƴere e barki e yurmede tanazzalul malaikatu fiha bi idni rabbihim min kulli amr malaika ɓen tippoto e nder jemma on e dungaye allah ko kanko eɗa ɓe tippo na tippagol tun dey ɓe tippoda e kala fiyaake waɗowo no jeeya e muɗum jemma on ko o kisiye annaha salamatu li kasati salama fiha min al iqabi wal azab jemma on o fof makko ko o kisiye ha fajiri feera salamun hiya hatta matla il fajir
jemma on o fof ko kisiye ko wi'ira kisiye ko sabu heewugol yimɓe tawnoɓe ko windaɓe naatugol yiite Allah moƴƴo e maɓɓe rinɗina daaɗe maɓɓe inna gila ono hande kadi onon ɗo mi yetti o naatoɓe yiite yo Allah waɗa e maɓɓe no jeeya e ɓure jemma on Allah subhanahu wa ta'ala tippini simore ndeno jange ha dargal daro fi oɗo jemma goto قال ابن حجر رحمه الله وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا وأرجحها أنها في وتر من الأصل الأخير وأنها تنتقل ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وي كفتح الباري صحيح البخاري وي وندما كرمكو بن لوري لورال دودنgal في اون جمع lurral maɓɓe ngal wonasi moƴƴere no heɓo jemmoɓe lurdi ɗi lurral maɓɓe ngal wonasi jemma on no wooda wona kadi so tawi jemma on ko e suuma e o woni lurral maɓɓe ngal ko ñande jelu lewru ndu jemma o woni ɗum ɗo ɓe lurri ɓe andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe andinano fi oɗo jemma e moƴƴere ko heɓoto e makko kon ɓe yejjintina ñallal ngal ko e jemma hombo salata ko ɗum sina neɗɗo yedduɗo qur'an ko Allah subhanahu wa ta'ala wi sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah min jannete a yejjitata sina ko Allah mu ya yejjiti kon idan nelaɗo no yejjita kono ko ɓe yejjiti ɗo kon kadi wona yejjitande bonnayde goɗɗum ka sariya ko waɗi ɓe yejjita laylatul qadri no woodi ɓe yejjita moƴƴere ko heɓoto e mum kon ko ɓe yejjintina ko hombo e jemmaji ɗin ko ɗum ɗo ɓe yejjintina idan ɓe maaki ye en ɗaɓɓitu jemma on ka witiri sappo sakkitoro witiri sappo sakkitoro on ko jemma weetaynoga e go'o e jemma weetaynoga e tati jemma weetaynoga e joyi jemma weetaynoga e jeɗɗi e jemma weetaynoga e jeenayi ko ɗeɗo woni witiri sappo sakkitiɗo on o wi kanko ibnu hajar al asqalani wondema ko ɓe hendi kon e mazhabuji karama koɓɓen no ɓuri konguɗi 40 o wi kono ko jicci e ɗin konguɗi ɗon fuu ko tawata no ɓuri tabitude kon no yaade sawaba ko wondema jemma on ko e puuje sappo sakkitoro o woni haray fiɓugol ko jeego no weetude jeɗɗi tun hadis no ari e muɗum hadis selluɗo kono goɗɗi goo kadi no ari selluɗi wolɗi ko na ɗum idan ko ɓuri raɓɓinude kon e muɗum an neɗɗo julɗo on waɗu ko nelaɗo maaki kon ko ɓe waɗi kon nelaɗo ko maaki ko yo en ɗaɓɓitu jemma on e puuje sappo sakkitoro on kamɓe ko ɓe waɗi kon ɓe ɗaɓɓiti yilti kadi ɓe ƴetti fof mana waɗugol itikafu sappo sakkitoro on fof a wonɗo yahude areɗa falja kono jooɗiɗo jemma yiɗo sappo fof ka julirde sikki ala o hawra e muɗum lutti so jaɓante ko waɗi wona waɗugol ngol tun kadi ɗa wawi arde waɗa tawa Allah nanon falira wona ya fellidu kadi ɓay a waɗi itikafu balɗe sappo ɗin fof an a ƴettanama ɗum a heeɓi ɗum ɗo lanni a waɗi ko ya toro Allah yo jaɓu a anda so jaɓe aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد أيها المؤمنون كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام الأمل وإكماله وإتقانه ثم بعد ذلك يهتمون بقبوله ويخافون من رده كما قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وبعض الناس اليوم على عكس هذا فقد رأينا من ينشطون في أول الشهر ويفطرون في آخره حتى ربما يكسلون عن صلاة الجماعة هؤلاء لا يستفيدون من رمضان ولا يتخير حالهم أما كانوا عليه قبله من الإساءة والإسيان وهؤلاء محرومون من الخير والعياذ بالله يتي الله سبحانه وتعالى de seedano mo gotan ka ko makko ngun toromo yo juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓengude maɓɓe nden e sahaba maɓɓe hisnaɓe kono e gomɗimɓe anden haray
moƴƴuɓe feƴƴuɓe attiɓe en ɓen ka hawre leydi ɗo. ɗum ko nelaɗo e sahabaɓe maɓɓe ɓen e arɓe ɓaawo ɓen ɗon ɓen e artuɓe ɓaawo ɓen ɗon ɓen kadi ɓe tawata ɓen a wowlataka diina a gollataka diina sina a ƴettaka maɓɓe si tawi ko gonga falɗa wadde. ɓeɗo ɓe wonno hiɓe tinno e timmingol golle ɗen e moƴƴingol ɗe. ɓe gollatano tun gollugol ngol tun yonata ko ma etoɗa e nder gollugol ngol kadi timmina gollete kon waɗano sari a o landorma no ya waɗu waɗa ɗum ka sari a o landima ya waɗu ɗon kadi wona ƴeygol tun mi waɗi ɗen andi hay golleji meɗen ɗin e jettirtano inna goɗɗo gollana hunde o gollano falirawo landoɗamo e nami golli yahu dara sa tawi nano wiruɗa non o warri a weltorta sa a weltorali kam kadi o weltotako ko waɗi a yoɓatamo imma yoɓamo joddi uytindi ma ronkamo yoɓude few. idan walillahi almasalul a'la allah nandintake e yimɓe ɓen kono ko gamiseten sen famay allah subhanahu wa ta'ala sa a golli golle ɗe o nuli nulaɗo fimum o tippini deftere fimum a golliriɗen no faaliraɗa wo mi tañƴinaka heɓa e jondi ka allah yawmal qiyama. idan kamɓe ɓe gollayno golle ɗen ɓe timmina ɗe ɓe moƴƴina ɗe kadi ɓaawo ɓe waɗi ɗum ɗo fof ɓe jooɗo noon ɓe maapo est ce que ko ɓe waɗi jaɓete ɗo hiɗen eɓɓi sertude maɓɓe aldande sertude maɓɓe. si tawi woni a maapaaki ko waɗɗa kon si ƴettama a tuubi a maapaaki si yaafama haray a faamaali ko ya a tañƴino allah ƴettante ko towbuɗa ruttuɗa e makko kon kono noon hula est ce que o ƴetti tañƴinoɗa ko waɗɗa e moƴƴere ɗo allah ƴettay kono maapoɗa est ce que o ƴettay sabu no woodi ko o wowli ɗum no hani hulɓinde neɗɗo kala wi'ugol mo innama yataqabbalu llahu min almuttaqin allah ko jaɓanta ko huloɓe allah ɓen na golluɓe ɓen fuu. so tawi kulol allah ala e maɗa a golli allah jaɓata hiɗa wawi juulude julde haɗa allah ala haaju e mayɗe hiɗa wawi okkude dokkal haɗa allah haajaka e maggal hiɗa wawi jooɗade tekkoɗa potta jikruje maɗen haɗa allah ala haaju e ɗum fi honɗum hara a wona muttaq a wona hulowo allah innama yataqabbalu llahu min almuttaqina ko ɗum waɗi salafu salih kamɓe hari ɓe joguino nde ɗo mapunde ɓe gollayno no wiira noon ɓe yilto kadi ɓe maapo est ce que allah jaɓanay ɓe. yoga e yimɓe hannde ko aksu ɗum ɗo woni se wattanila hannde en taway ka arande lewru softede woodunode nden wakkilare nde yimɓe ɓe wonduno nden juulirɗe ɗen ko wonno e heewude kon wakkilagol yimɓe ɓen e moƴƴagol e yimɓe ɓen ka fuɗɗode suumaye e fewndo ɗo uytike buy ko ni kadi woni e uytorde woɓɓe yaha e hoora ha nogajo ina ndulan ni fowto woɓɓe hoora ha ɗowta ndu yilto yadata e mayru. idan woɓɓe ɓen timminta lewru ndun few kamɓe suumaye ko arande nden tun hakkitorde nden no waɗi wo ɗum ɗo no lundi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahaba makko ɓe wonno kon nelaɗo en faami ko feƴƴi kon wondema kamɓe kaka sakkitode ɓe ɓurayno tinnade e diika fuɗɗode enen noon ko ɓuri heewde e meɗen ko tinnoto kaka darɗe suumaye addoya ngaamelo e ronkere e accugol juulugol ka juulirde ka sakkitora ka hannoɗa wakkilade ɗon neɗɗo mo tawi ko ni siftori oɗo haray suumaye nafaali mo ko waɗi no jeeya e ala mandeji hollayɗi suumaye ma o moƴƴi waɗoygol moƴƴere ɓaawo suumaye on no jeeya e ko hollata golle ma ɗen gasali yiltitagol ma e bonnireji wonnoɗa ɗi ko winoɗa allah acci kon immorde e zina e fenade e guyka e janfa e ñamugol riba e wujjugol ko winoɗa kon a acci tawi suumaye ma a fuɗɗoto ɗum kadi haray golle ma ɗe moƴƴali. idan haray ɓeɗo yimɓe ɓe tawi ko ni woni alhaali muɗum tawa ko ngaamelo e ronkere e yiltagol e bakkatuji no woodi hande wonɓe e yaade penta salonji kamora rasta fi julde nden woɓɓe ko ɗon golle mun ɗen ɓe barji beere ɓen kadi no moƴƴintinde ko hombo ɓe habbi woɓɓe goo arnoɓe wi ko julɓe arnoɓe ka suumaye wi ko julɓe tawa ko kamɓe yahata yargol beere yaha waɗagol zina yaha amugol ñande julde an tigi a wi ko ñande julde na ñande gamol ɗon. idan ɓe siftorɓe ɗum ɗo ko yimɓe ɗawaɓe moƴƴere ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe geli ñande goo ɓe ƴawi ka hoore gangunal maɓɓe ɓe jaɓi amina laabi tati ɓay ɓe tippike sahaba ɓe landi ɓe nelaɗo on amminiɗo laabi tati ɗum wowa ko honɗum waɗi ɓe maaki jibrilu tawilan ɗo o wi kala neɗɗo mo suumaye tawi
o wondi e mayru haandu maayi tawi o waɗaali ko Allah yaaframo bakkatuji makko ɗin suumaye yahi accudimo e bakkatu yo Allah woɗɗimo moƴƴere nden mi yimi amin. Idan si tawi neɗɗo wurdi e suuma e haandu maayi tawi ha hande bakkatuji makko ɗi mo wondi e muɗum o mara caangol gongol goo e hitande nden ka lototo laaɓa bakkatu. fa aksiru ibadallahi min at-tawbati wal istighfari fi hadhihi al-ayyam litaqtimu bidhalika shahrakum wa tastadriku bihi taqsirakum. فالاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها والله قد أمر بالاستغفار ووعد المستغفرين بالمغفرة فاتقوا الله ولا تعملوا العقوبة ولا تقنطوا من الرحمة واعتصموا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تفوزوا في الدارين. حري أن جلدنا حانما حبينغول توبغول اندر سوماي انفو تنتيني e balde do katawata don Allah jaba tubu buye Allah no jaba tubu buye e ɗe balɗe ɗo ɓuri balɗe heddiɗɗen ko waɗi himo yaafo ni tun yimɓe ɗeɗe balɗe o itta ɓe naatugol yiite few o rinɗina daɗe maɓɓe ɗen o winda ɓe hannde kadi ɓeɗo ɓe naata tawide ɓe yaafanama. nene Aisha radiyallahu anha o landino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo yeetelan simi wawi andude ko jemma hombo woni laylatul qadri ko honɗum watta nde ñande nelaɗo maak sallllahu alayhi wa sallam quli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa afu anni. nelaɗo yeetelan simi andi ko jemma hombo woni laylatul qadri ko honɗum mi watta nelaɗo maaki wi'u Allah an ko a yaafotoɗo Allah hiɗa yiɗi yaafagol Allah mi torikima yaafola konguɗi tati peti nelaɗo tindinimo yo waɗa konguɗi tati mantugol Allah mantiramo wonde ko yaafotoɗo mantiramo wonde mo yiɗi yaafagol toromo yo yaafomo si Allah yaafike neɗɗo kon mo mari hande kadi probléme si Allah yaafani ke neɗɗo ko hon mo nangata mo kala ko heɓuma e probléme ka adna ɗo ko heɓoyma e probléme lakara ko parce que Allah yaafanakima si Allah yaafanike mo hara lanni ma yafalu llahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana llahu shakiran alima ko fi honɗum Allah lettantamo haaju Allah e lettugol on si on jarnimo e hoore nemaji makko ɗin on gomɗinimo Allah no jeeya e sifaji makko ɗin jarnugol waɗɗo moƴƴere. idan hebbine tuubugol ruttoɗon e Allah subhanahu wa ta'ala e ɗiɗo ñalɗi timminiron ɗum ɗon lewru moɗon ndun heɓɓitoron ɗon kadi ko raɓɓinɗini ɗon ko nder lewru ndun ko waɗi goto kala e meɗen hayso o fenali hayso o wujjali hayso o waɗali hay hunde bonnereji ɗin kono o wawata wiide o raɓɓinɗinaki haray no woodi ko wawɗa wadde ko a waɗali kala ko tawiɗa wawi wadde waɗata ko raɓɓinɗine ɗo kontete. idan nde raɓɓinɗinare ɗo ko heɓɓitorte ko honɗum ko tuubugo rutto Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe timminayno julde farilla ɓe maka astaghfirullah ko ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala manti ɓeɗo juulaynoɓe jemma kanu min qalila min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun gollugol golle moƴƴe ha gasa yilto kadi toro Allah yaafoye fi honɗum raɓɓinɗinare no nder ton ko waɗɗa o heɗa raɓɓinɗini. idan oɗo istighfar ko o timminira golleji moƴƴini fof ko sariya Allah subhanahu wa ta'ala yamiri julɓe ɓen insinagol julɓe yo hebbi wigol astaghfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala yuma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah lettata yimɓe hiɓe insinade yimɓe wonɓe tuɓe rutti Allah subhanahu wa ta'ala Allah yo lettataɓe o fodi ɓeɗo tuɓe rutti o yaafotoɓe huli Allah subhanahu wa ta'ala wata on hoolo on daɗi lette makko ɗen wata on taƴo yurmene makko nden jogite deftere Allah nden e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si on waɗi ɗum ɗo on heɓi koyte malawre kon ɗiɗo nayi sa a jogitike ɗi hara a heɓi koyte malawre adna lakara go'o ko waɗɗa moƴƴere wo ko waɗɗa moƴƴere wata a fellitu a daɗi lette Allah ɗen ko raɓɓinɗiniɗa wo kadi wata a fellitu Allah yafata koma kala ko watta ka diina ma etto hala ka deftere Allah ka sunna nelaɗo ƴetta so a jogitike ɗum ɗo a heɓi sabbuji koyetege malore kon ɓuri hewde ko mo heɓi sabbu hunde hoɓayde. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهتدين
غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك عدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بأداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما ومتعنا اللهم بأسماء على من ظلمنا. اللهم اجعل صأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وآملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاعة نقمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء وأضال الداء وغيبة الرجاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام، ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان. واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.